Placard. Hello, so yung first Arabic. Sige, pray na, tapos kaya na tayo. Hello, how are you? How's your day? Kaya lang, English or Tagalog or Bisaya? Kahit ano. So, among giabrihan karon ang pasalubong gikan sa Pilipinas. You're beautiful. You're beautiful. First time nga na First sunrise in Dubai. Sun exposure. daylight in Dubai. Tapos yellow gid ang mga kuan. Building. Therefore I conclude. Welcome. Wait, didera na siya.